King mumunang lawe, emo isipan na may gitya pang pabanwa King Sports a bicycle motocross o BMX ing 13 anyos ay Kiara Marca Gatos ning Paranaque City. Libane kanong Kiara ing pamagbisikleta bang lakwas pasik na nga ning kayang katawan at kabulasan ang puaiwasan ning sobra-sobrang pamangamit gadgets. May kiabe ay Kiara king flatland competition. Kasi po akong asthma pero sabi po ni Mama, na pwede din po ito makatulong sa asthma ko. For school po, every other day, nagpa-practice po kami. Bistaman male-dominated yung sports, a BMX riding. Agyo na kanong agyuning babay, kalupa ng Kiara, ing pakipagsabayan Kenny. Huwag po kayo matakot mag-try kasi masaya naman po and makakatulong din po sa atin. Metong yamoy Kiara kareng Marakala BMX riders and enthusiasts at tinagon keng merapat a second flip and ride event king Ciudad San Fernando, Pampanga, Domingo, 10 ning Marso. Keti, pepakit na rin participants ing karelang gelingan kareng miyayaliwang kompetisyon. Nating king Bataan, nating Caloocan, Pasay, so rin king Bulacan, so reni, ne? So aside kareng local riders tamo, tinagon la at intamo paping national riders na at the moment. Time kasi puro ya kareng lalaki. Ngayon, nung ikit mo ating ng participant na babae, tinarin ka rin kayanakan, no? So, ito yung masanteng, medyo mas maragulya yung scope na ngayon, yung event mo. Agpangking event organizer ay Fernando Manalang Jr. Emo naman biro yung pamagbuong BMX. It will really take time para mo makabuo kang metong bike ken. Reni reta nga manuandang old school. Pag sinabi mo yung old school kayong BMX, Reni retang bisikleta niyang 80s. Kaya tempo namang mid-school, kaya naman yung 90s lareta. Anya naman na party king exercise at active lifestyle, nostalgia o pamagbalik king milabas mo naman kanu, ingaampang na ning BMX event kareng veterano ng riders. Nasada naman kanong ipasa ing karelang hobby kareng tutuking generasyon. Mga kaanak, for meron dili. Itang mga labas, buri mo, agad ka na kamong palagi. Tsaka makasabot din kayong katawan. Masanta nga ehersisyo. More on gadgets lang ini ring anak. Ang ining panahon na ini, mas kailangan tamo siguro uling kakanan tamo ini kalupa kanitan. Kailangan tayo rin ng exercise. Yung panahon mi kanita, talaga more on exercise kami. Ako po, engke kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.